Win Hegin, Kenneth E. Hegin, ahun laya pathian mi man le mi tam takin rin na patia an shet larhi kumsang kha zakwa som pasari khan America ram Texas a lo pianga no pangte ani lai tangin ashisel lo a lunglam that lo na nein kumsom panga mi ani pheichon ataksa azenga natnain atlak boina sat wangin achung tele doctor ten adam le an ringlo kumsom poruk mi ani in isol le chandam tu apoma hetian na khuma amut la hian voi thum sham hun in la na amu nge ama soidanin voi khachu khuma kamut la hian ka tharau hi ka taksa atangin achoka leilam panga atatha a chutia ka tlak lai chon ka awa lalpa chumi ko shana chon ka in khom thin ti in kan au chu ka tharau chu atla thazual sawa chumi hnuwa lalpa tholom ka tho thin ti in kan au le chu achuk thal zol le sawa chumi hnuwa lalpa lalle chandam tua kapoma che ti a ka han au le chon ka tharau chu a chho tel tela chumi hnuwa ka taksa hian alet le ati ama soidanin pathianin iko shan loina kha angai poimo lawa tholom I tho thin angai poimo lawa chumi ai chon lalle chandam tua ipomem ti angai poimo zok ati aksadam na achang kumsang khazakwa sunthum pali na khuma amut lain marka bungsom pakhat changsom hni pathum atanga changsom hni pali atangin pathian in pon le rin na chungchang adonga hemin nu hian taksadam na changin pathianin kamite rin na zirtir ro ati bolna atan kumsang khazakwa somthum parukhan Texas rama baptisa pastor rangina oma chumi hnuwa kumsang kha zakwa somthum pasari kumkhan Assembly of God AG pastor angin omlea AG hian kumsom pani chung pastor angin oma pastor anga om chung hian mithi pakhat ma avuilo an kawthan member thi an omlo ti na ni chu kumsang kha zakwa somthum pariat November ni somni panga khan oritha rukarinen in nein fa pani nein pakhat zok chu Kenneth Wayne Hegin Kenneth E Hegin Jr tia shiatlar tuna Kenneth E Hegin Ministry le Rema Bible College pastor le president cheltu ani kumsang khazakwa somli pakwa khan ahun laya pathian mi mang te intel khom Paul azoma an Paul mingchu the voice of healing ani khati hun laya an member te chu Oral Roberts Gordon Linsley le TL Osborne te anni in rongbol na atan kumsang kha zakwa somruk pathum January ni somni pathum khan ama ministry Kenneth E Hegin ministry tia shiat larhi Gorland Texas adin ania kumsang kha zakwa somruk paruk September tha khan an ministry su Tulsa Oklahoma an insana hemi atang hian salmon te shaltanin kumsang kha zakwa somruk paruk November tha atang khan radio kaltangin pathian thu soirong bolna atan ani Bible College dinani kumsang kha zakwa somsari pali kumkhan pathianin Rema Bible College din tur anga atiangin din ania Rema Bible College nuaya hian peng khrang oma chung te chu no pang rong bol na se thalai rama rong bol na te evangelism pastoral care mission pathian thu zirna te rong bol tu pui na te ani Rema Bible Training College hi ram hranga anin zar phara chung te chu Australia Brazil Colombia Germany Indonesia Italy Mexico Peru Romania Greece Singapore South Africa South Pacific Nigeria Zambia Egypt Thailand Philippines le India rama te anni India rama hian hun nga om nge chung te chu Shillong Nagpur Chandigarh Hyderabad Mumbai te rongbol na ra Kenneth E Hegin rongbol na hian ra na sa taka chua tuna America rama pastor tamjok le tun laya pathian mi man te hi ama rongbol na ra ti ila kan soisual om love chung zinga alar pathum te chu Kenneth Copeland Creflo Dollar Maken Kinte anni kumsang hi pathum khan kumsom riat paruk mi ni in pathian arong bol sakne na acholani Kenneth E Hegin sermon hi YouTube pa ngai thak tur om bokani angai thatu te in zawai in lalpan mal som chewro se